nari. Iyo tshelede yo ṱanganedzwa nga mulangi asi wa tshoṱhe Phalaphala Lodge Vho Sylvester Ndlovu i tshi bva kha ramabindu wa Sudan Vho Hazim Mustafa murengi wa nari. Vho Kganyago vha ri ṱhoḓisiso dzo wana na uri Presidennde Vho Ramaphosa u rangani vho amba na mulanguli wa bulasi ya Phalaphala Vho Hendrik von Villiers uri vha khou ṱoḓa hu tshi rengiswa dziṅwe nari gambani ya vhurathi. Vho Kganyago vho amba izwi vha tshi khou vhudza komiti ya zwa masheleni phalamennde. On or about the 30th of December 2019, Mr. Ndlovu decided to move the foreign currency from the safe to which many employees had access and which was used for general storage purposes at Parapara Farm to a bedroom in the president's house in the Parapara Farm, which he considered to be a safer place, and hid it under the cushions of a sofa for fear of same being stolen while he would be on leave. On 10th February 2020, it was discovered that the president's house had been broken into and the foreign currency stolen. Mapholisa vha vundu la Eastern Cape vha khou ṱoḓisa bulayo ḽa tshitumbu tsha mukalaha wa miṅwaha ya 45 tshe tsha wanala bulasini vhukati ha Hofmeyer na Craddock. Itsho tshitumbu tsho wanala tshi na mbanga dza u tou ṱhavhiwa u bva kha khundu ya nṱha. Goloi ya mufu ya wanala yo siwa Hofmeyer. Muambeli wa mapholisa Vho Majola Nkoli vha na zwiṅwe zwidodombedzwa. The deceased person is known, but his identity is being withheld until a formal identification process is concluded. The circumstances surrounding the incident are forming part of the investigation. Police are urging anyone with information that could lead to the arrest of the suspect to contact a leader of the investigating team. The information may also be shared via Crime Stop on 08600 10 111. Fhungo ḽihulwane kha ino awara ḽi khou ri vhunzhi ha zwiṱaraṱa u mona na tshifhaṱo tsha zwitadzi zwiṱanu Johannesburg muno ṱangana tshiṱaraṱa tsha Albert na Delvas zwo valiwa ngauri itsho tshifhaṱo tsho swa haswa na vhathu vhaṅwe vhathu vha lovha vha 43 kha ndi 44. Ndi yone guma mafhungo a awara ya vhufumi. Maṅwe mafhungo a awara ya fumi na vhuthihi vha ḓo vhelelwa nga tshiphiwa mbedzi. Ndo basa nda mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. Mufaro kha Phalaphala FM.
Single Lord, high and breasted one. No. Great redeemer, you conquered death in victory. Holding on, that couldn't hold you down, and the grave couldn't keep you in. Holding on, Savior, a million times, who would serve a God like you? Holding on, everybody say, come on, open your mouth, everybody. Mercy say, come on. Voice, everybody. From the depth of your heart. Now lift your voice, everybody. You are bigger than everything.